Palestine ki sacha mingla West Bank serwa tha Israel niga da Sunday kimsi yimbe gyangkam Jordan to sani mar ari mangmi sum marsu tangen chok tharpa tan nangge member khasa ari ke so thongche Lloyd Austin ki sungbar. So this is a dangerous moment in the Middle East. Kisha khu du thuju nyang ge jeri thigu du thoksu gyachero minro wa nganju mudu thapsi chigin yine ari tha nganju ari mida thonda sungkyop chigyur chya yeje nganju cheyin nganju yalen lodan tha thuju da saja tha je chördu yalen logni sheso so Debe jube duinin Hamas ki Israel tokya thawdu gövne song Jordan tha Syria Iraq je ginang to ari pungma la Iran ki gyadin chebe thagdap choga theje thagbu chewa gyada thujuri ruzam chesindu Jordan du sani mar ari mangmi sum so kyun tangge tha Iran dewa melu tha yine ari lamba la Iran shumken member Iran ki magchi Hossein Salami josela ngaju magdap thönye chigme de ma thapgyur ngaju shigmindu ngaju kyug mari Nyangada jigu chirungwa la nganzu le malo ba shegme ba shese reso josong. Ari magtab la shuk chok ba ari thozo ki gadu rik nang nang ki ngun la kisha kyu la ari landip ki tigu du tabu tukzu nyurdu chiru tangye ari lado shungzi chokbe thozo tumi ka jigi tukde nangi pete Tim Kaine ki sungbar. Kisha kyu du magtab chiru doshimbri tena ari tsuya mandu doshimbri. Kisha kuyla magdab ki nala ari shuk chokba ari thozo na gadu yomari. Cheza pechi thozo ki tete gadu uzu rembari sung. Jo mention tabu tumi kashe ki ari landib sabushik lo gobe chona se la. Ari mima tham pungma la cewa da nyanga sogen rik nganzu tarwa tange memba tham jende chebu nyangya yinba hakwa suyo ne. Nganzu ari mima tham pungma sungkyub chigyur nganzu ngune yoze chigini so sung. Ari ledo kade chokba jidu chokbe thozo kongmen gunjin Mitch McConnell ge ledo sinsi Biden ge siju ki Iran nyanga chiru tam sungbashigla Debe lo sum giring ter gisha khudu ari mi khun da thonda la Iran ge gyabden chebe jigu choga ge nyanga chiru chinyore Iran logo chiru chinche te chap chigen riki ari la chewa chene Iran yeba mebar thagre samgore Biden ki kotibe ari shungki tuksu chiru droyu samsam ki shenada semde yongda chigi deje Iran logo chiru tan yore so song kongi chobe tumi shenda Rick Scott dabi ari landib kari ine zi ya udnan che subsub nang gugu yob songbar Kakdun dimma che Iran ki tedar ki rik namya machi wa tenden sogyur zinzi Biden ki chashi kari yinba nge hakondo yo so song Ari pungma la cewa therik la ari landib lo simbe per chona chinda jube na Syria ru Iran ki gyabden chebe thapung ki khoju torna yubre